Il-President tal-MHRA Tony Zara ddikjara li pajjiżna għandu bżonn jirrotorna għan-normalità u nassiguraw li r-rule of law f'Malta tirbaħ mill-ġdid. Tony Zara kien qed jitkellem waqt seminar tal-MHRA fejn irrefera s-sitwazzjoni politika delikata li għaddej minnu pajjiżna. But of course we are living unusual times where each day, if not half day, or in particular today, if not every hour, brings a new revelation and another twist to a dark saga. The longer the saga goes on, the deeper we sink, and the deeper we sink, the more difficult it will be to swim back to the surface. Sa dan it-tant fl-istess seminar kien ippreżenta studju ikkummissjonat mill-MHRA dwar it-turisti li żaru Malta matul it-tielet kwart ta' din is-sena. L-istudju jikkonferma li f'dan il-perjodu it-turisti qattaw inqas il-jieli f'pajjiżna meta mqabbel mal-istess perjodu is-sena li għaddiet. Dan jorbot ma' statistika tal-NSO li konfermat li l-ammont ta' ġranet li t-turisti qattaw f'pajjiżna naqas bi 2.5% meta kumparat mal-istess żmien tas-sena l-oħra. Anke l-lukandi ħassew dan, bl-istudju tal-MHRA juri li kien hemm tnaqqis ta' 1.5% fl-iljieli li t-turisti qattaw fil-lukandi. Al kuntrarju, komplew igawdu l-akkomodazzjonijiet privati tant li dawn raw żieda ta' 10.7% fl-iljieli li t-turisti qattaw fihom. L-istess studju jikkonferma li dan iż-żmien u l-iktar perjodu biżel għat-turiżmu f'pajjiżna, tantu hekk li l-wasliet tat-turisti fit-tielet kwart tal-2019 ammontaw għal 43% tal-wasliet matul is-sena. Jekk wieħed ħares lejn minn fejn ġew it-turisti, l-Ingilterra u l-Italja baqgħu l-iktar swieq popolari għal Malta. Madankollu, Spanja u l-Irlanda urew żieda sostanzjali ta' 21.5% u 26% rispettivament.